stari neki taze, ker je danes, se še v Sloveniji ni zgodilo. Narejen, to je to. Danes bo tukaj koncert stolpence, strehe na štriki, dol čez bodo viseli 70 prekletih metrov nad tlemi, ne? Ajde, 3, 4, zdaj. A kar gre? Perfekt. Ok, gremo. Čas. Ažal smo? Ja, recimo! Jo! Let's go! First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh. You burn me out, you wear me out, believer, believer. Baby, nismo maske v množici, zapremo oči med vsemi ljudmi. Gremo! Bornika z razlogom sva, in prevrneva. Strele padajo z neba, mi dva mimo gledava. I'm the bad guy. Da. Še enkrat hvala lepa celotni ekipi, ki ste bili z nami. Hvala Hit Radio Antena, hvala TR3 stolpnici. In pa seveda vsi, ki ste z nami danes v živo ali pa na live streamu z Radio Antena. Gremo! Laž, zdaj pa požgi! Life je doma, kar dajem, moja logika da To je to! živim, ko me potrži nižo. Še enkrat hvala lepa! We fucking did it! Hit Radio. Antena. Novi hiti. Hudi hiti.